sharing. Okay. Abushan for Wadaroma, Nyansapo Tv. Yanya era onmunyamfo enkane kwada somra sebedwani oswafo a wabahwe ye nuane ene agriculture ensem so sabe Akoto ye kan pipia manyoku no modia onye nipa ketwa e wa ha abakwasam kra dadi e kire se ono ankasa ne papa sabe Akoto na oye opem so de oti okrowe ene obrawe ngoma so ne chiame odimutintiman ene ne MPP amanyoku yi ye hunu se de ye hu ntintimi nka Ghana abra yera Akoto Afriyie osei ye Afriyie Akoto osei onmunyamfo ye beyi na frimo osei kan ho yera Afriyie Akoto mpacho mfanchame osei kan ye ba ko no se de osei kan na ndende osei kan wa ye betimi ayi na frimo etie ni didi nkomoti awape na ye ja onmunyamfo sanse wabre papa Wadaroma ye nwa kwa baba Nyansapo mejoso e ba cho na empom te sei ye na do Wadaroma ene isa wo hwe ne e koso wo MPP mu Emprempre Dr. Alhaji Mahmoud Baumia yera mati opoku pempe wonu no muti amanyoko nanima sa pe yi hu ne sei onyame na bobo ne ma no na wode ba ko mienu edi animo ni ya me hu ne sei Dr. Baumia ene na biamina na mati opoku pempe se omo no chidom no nya yankopon so ehihye na nimse sa ehihye no so ebe ma yankuni ade ba ko Ghana for ebinom de boss bo pa ene planting for food and jobs no ene ebinom se enuane bo a ayeden no yemfa so bo no emo France o ma ne ma uska se fedi enuane padwuma ema mabunu nanso no enne no yehunu se ne ekwa ene ma bo ayeden a ebinom fi se wo kra no e wo senka yede ugina mranimu na oyi nsem bia no sabe wo ho na wo tin nsem bi sa sai ena uyi anofa be te ensem sa ensem a metia no ye krafo a o mo bo baba so se me baaye no emmoa de boa akrafo no ebim eso emada oni akrafo kasa sa kasa na obetie omo keka sa nsem no me de sera wo kan me ntibi wona wo so watie na so se watie na o sanka ubusamu ehefo na ono ye adwuma ene akrafo na ye adwuma akrafo no mo fa ne sei yeso mo sene said a campaign a person so much. Oh, now but the cry, a woman, a far, a juma, Cassia, me no Ghana, America. Wadoma bibi kakra ben na obetimi akire yemu e de afa aspect no because they are planting for food and jobs a ebinom say enye nuaba ni nyina kra ba ne ntosi bo ayeden mekobo ayeden ni nyina no ebinom free say eyewoa sanse adwuma na wanye ne ye nti e na amana basa and they say me and they maintain this out church. Wadaroma wo mu chema say planting for food and jobs there na say diska ama osofo na say aban bedua enobaye atosode no me ade ti sa ade na say ebeba ama ebo no akofom e de amaye enso ne yehu ne sa a ebo no esora na abebia eko eti ne na yemfa so bo no man yemfa mo aban ne de bo aban de a ye de bo osofo a o fa ebo a e wo jobo nkwa eti be kira o kase adwuma kase a yare cham senya no anye ya na woni me adi ni ye kwa efise adwuma adi cham nsano eye kase koko wom emu wom bibia wom na o kase atosode ebo ayede nti ade de nya Afriyie na woni me adi ni ye kwa. Okay, eti officer aspect no ebi ayeye disatosode no kwa na no no who call government statistician ho now show growth afi efficiency am be adwuma no afibia no se na adwuma no koso ada se konform a government statistician and owo information obetimi ya che say ampa adwuma no konform as e control so o chane sa overall kurayo ni nyina ezo wi ba ko mienu yewo ediamba bako be oha ena kwafo dua juko bako mienu ka se o we boy dinti ya say wano kwa na adwuma na ye no won tia se na ka pese obekemo ase
So would no AM Fatu Hua and who say growth in agriculture. Just a puntua agriculture mono. Appiah na Kosro. The Kosro could do 7.4% 1992, 2022. The highest in almost 40 years. Would I say over the whole agriculture? No, say I want a comu and let's just say me membrano and embra Kuayopa exan and asu. And yet I don't come. So we shall never say mango ne say all the other just say coconut say coconut and the 6 other share nut near here. Akoto they say Diama ye get film no Caneno and said Amebano. Na I did a pump and then you pega. So it is so a car home and a humano. Which makes how can say the only person Yamano shadow he said on chess and the government statistician. It's all called government statistician. Who will qualify home? Mami sawe wadaruma political career no seneko that be niswadu bi obiom say yira Afriyie Akoto ebesa aba pray dibre bi e wo Ghana na say e bia manyoku and the yankopon kwa na betimeka the brothers and they want to make it as abusa yene yira Afriyie Akoto enkane kwada so mra sebedwani obeye oswafo hwenuane ene agriculture nsam so ono so ena yene na abonkomo bi ene Nyansapo yedi sie na yasore so medamase ye mra omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear ena Afriyie nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso preko enim sebe odwampupu bi esi kro nimu awase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anum akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade